بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيتي الله سبحانه وتعالى Allah jomirawo tedduɗo towuɗo mawɗo seniɗo hanaɗo yettede, ɗen jarnamo kanko Allah weltanomo e dow dendanangal nemaji makko e ɓure makko e hoore meɗen. Hiɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Hiɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah, nulaɗo makko. En toro Allah julu e maɓɓe, juula e ɓengure maɓɓe nden fof, juula e dendanangal sahabaɓe maɓɓe, yalla juule kala witirɗo ɓawo maɓɓe, ñentina sunna maɓɓe on, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, ɗen jokkito darsu meɗen on ka tawhid e nde deftere men kitabu tawhid, nde no walli fiɗum Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. En toro Allah yo Allah yurmin mo, kanko walli fiiɗo on, o yurmina en, o yurmina mawɓe meɗen ɓen, o yurmina dendanangal karamo koɓe meɗen. Allahumma amin. E wonde walli fiiɗon rahimahullah e dambuɗe ɗey mo jantano en fi mbilew e baba gotoji muɗum, nde tawno ɗin noneji ɗi woni jantade ɗe dambuɗe ɗo fof hino hawti hunde wotere, ko ɗum woni shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala, fonnugol Allah e yoga e ko o tagi kon. Woni ko mbilew rewra, woni ko hiitagol, woni ko ndaarugol, woni ko toɓɓugol, woni ko ciifugol, woni ko piyo ceede. No warra wo fof e muɗum hino hawti wonugol ko shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala. On tawɗo o ala nando, o ala yerujo, o ala fotoro, o ala hawtidaɗo, o ala hay disondirteɗo. Ko o goto e dat makko on, ko non kadi woniri goto e dendanangal sifaji makko e golleji makko. Ɓawo jantanade en dambugal fi mbilewu ngun ko joli kon e muɗum, harmingol e jantagol battane muɗum bonɗe, en joddi bondi wonande gollitirɗo ɗum, woni ko gollugol, woni ko gollanede. O serkitani en jantore yoga e golleji tawɗi ko e mbilew ngu woni jeya yoga e noneji muɗum. Hande ɗo himo udditanden dambugal wowlugol fi hiitotoɓen. O wi babun dambugal ngal hino yewte e muɗum ma jaa konko ari fil kuhani fi hiitotoɓe ɓen wa nahwihim e nando maɓɓe, hiitotoɓen e ko wa'iwa maɓɓe. Hiitotoɓen waɗeɓe ndaaroɓen e woni ko toɓɓoɓe ramli. Kala no o tigi warrata ha humpita ko wirni, kala no o tigi warrata ha humpita ko wirni, woni konko wirni ko tawi waɗi feƴƴi, woni konko wirni koko saati argol. Ngal dambugal ɗo hino yewta en fii ko joli konka sariya meɗen e harmingol ɗe golle ɗo, hulɓina e majje, rentina e majje, e kamba ko ari kon e fii muɗum. Walli fiiɗon o wi'i rawa muslimun, imam muslim fillike fi sahihihi
كسلون مكو إمام مسلم في اللي كسلون مكو قدونك صحيح مسلم دفتر فتنا دي هكون كرام كوبن وندما سي صحيح البخاري إيوي كوكيري هيكو تودون كسلوغول بل نودي وقبه سيدابه برنو بند كسلوغول إهو صحيح البخاري كون جمهور نياري وند سيوي دفتر الله القرآن كور سلوغول دفتر من فوق صحيح البخاري إكرانو صحيح مسلم إذا كو دفتر سلوند توغتند مودum da tawata si hadith on wi ama ko don egga bernde no walo bernde no deja o yodo filli kenen deftere mudum am ba'di eggugol e yoga azwaji nabiy sunna be nulado sallallahu alayhi wa sallam yani hadith on egga e bengure nulado nen e wobbe e sunna be mabbe ben do fenyinaka ko hombo kono yalli tawtode no haton jini awa se wi no haton jini yalli ko loro yalli si andaka hare bennden no otti la sahaba be fu mabbe ittede inde mabbe e langawol hadith e tugorde hadith wona ella ellina e hadith on hay hunde tabi'i jis ko holado andirado nundal so filliki hadith on o jantaki inde sahabajo on dullo inta hadith on sabu ka sahaba ben fottana wonde makko be nundube hino jaay sahaba ben sonna ben nulado ben sallallahu alaihi wa sallam ifoko be sahabiyat kono ari e nusakhuji defte go e fillagol ko hombo woni o sonnajo nulado do sallallahu alaihi wa sallam قل لك حفصة رضي الله عنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وفي اللي عن النبي يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وندم بماكي من أطع عرافا كلو أرض هم بتو عراف من التعريف عرف يعرف andingol andinowo humpitowo fasa'alahu olandimu an shay'in hunde oyinde hunde nde olandi ko fi ko arata ene cerno miɗo faala jombugol jiyo kaari konno wi ɗon e ɗum dara nelan ɗon andi ɗo alandike fi ko arata waɗal taw maɗum a wujjama jawdi a ɗaɓɓiti alandike ka suudu a hulɓini a kambi a rewdi weteɗen fof a fudi a yeni marsali a humpitaki immuɗa yaha ka ceerno jon boni ceerno en wiyay tun non ɓay ko noon ɓe noddirte ceerno en ara wiya haray hunde kaari no feƴƴirni ka suudu wallitelan andi ɗo alandike mo yo humpite hunde feƴƴude idan on humpitowo ɗon woɓɓe maɓɓe ko ciifugol ɗaɓɓitirta hombo woni ka suudu jonnan inɗe maɓɓe ɗen hombo ɓiɗɗo ma e ɓeeɗo homɓen sonnaɓe ɓen sonnaɓe ɗon addi inde nene mo be maɓɓe e ben mum dando ma ɗon information ji ennayi a yawɗo enregistrement biométrique ɓengure maɗa ciifa toon ɓe toɓɓa toon ɓe aya toon calcule ji ɓe landoma amandeji ka suudu ɓe landoma haaratode ko an jaabi ani hoorema ɓe landotoma honno wondirɗa e on sonnaji ɗon honno ange makko hakkunde ma ɗo woniri jantoɗa e ɗon nanodiri ma on nanodira oɗa kadi landeɗa e nder ɗon o hiɓɓindire ɗon ha o dara ko hontoon ɓernde maɗa nden no hucci seeɗa o wiya ha wo pakarijo kono joni ɓeydi e darda yahu taw yaha artoya o yiyatoma nere tigi tigi on ko kaarijo andi ko an jabani ɗum hoore ma sabu kan jonni information ji ɗon fof tawi ɗum ɗon woni ko jawdi bujja woni ko goɗɗum go majjirma wono fewno jahiliya arabu si daabe goɗɗo majjirinomo hayno no waɗino kaɓe yahayno kaɓen arrafuɓe
ko hanɓe ɓe landoyo ton idan woni ko landiɗa kon ko fi ko feƴƴi ko farɗa humpitade ko feƴƴi e ɓaawo ma sabu kala ko waɗe e ɓaawo ma ko hunde wirnanide ma an hayso goɗɗo goɗano andi kono an mo anda on ɗon ko wirnanima ko arata kon kanko ko wirnani fof sina Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum jonno kon ko landiɗa ɗon woni ko fi ko feƴƴi woni ko fi ko arata o wi fa saddaqahu o gomjinimo lam tuqbal lahu salatun jaɓantake mo julde 40 yawman balɗe 40 o hadis ɗo ka nuskha sahih muslim fa saddaqahu ala on kalima ɗon o ala man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma koni hadith on ardi sahih muslim fa saddaqahu no ari e riwayaji goo ɗi areten e muɗum wondude e ñawore goo ɗo karam koɓɓe ɓe wi eggirgol ni walli fi ɗon ɓeyda o kalima ɗo ko ima o falju neɗɗonke fof falje ko ima o falju ɓayi mo hunji nasuji ɗin ɗiɗino hiɗi mari fa sa'alahu o falja o ɓeydana oɗo fa saddaqahu nandana mo e oya ma o falja nuskha deftere ka o eggi ɗon joni wandi deftere nayi no muula wa nde nde jogi ɗen ɗo ni nde no wodi muulanɗe goo nde ɗo ni nde wodi muulanɗe goo hara ko jande seeɗa no wodi hara ko tosokun ɓuri ni no wodi hara ngarongon nani wayi hara ɗeri ɗin nani wayi fof no wodi ara idan ko imma nuskha sahih muslim ka walli fi ɗon eggi ɗon hadis on nasikh on windunoɗo ɗon on kañum awano falji ɓeydi ma sifa do ko nantatay ɗum ɗon kono aslu ma ɗum hara ko askintiniri hadis on ka sahih muslim ko bitibar aslu makko on hino ton kono ɓay o kalima ɗo no ɗuyti ton o hoccimo nokkugo o ɓeydimo fi ɓeydugol fa'ida kono ka sahih muslim fa saddaqahu ala nulaɗo maki sa sallam mo ari ka humpitowo o humpitowo ɗo woni a wi humpitowo woni a wi ndaarowo fof ko gootum woni a wi hiitotoɗo e konngol karamokoɓe goo arraf e kahin ko gootum arraf kahin munajjim rammal ɗiɗo fof karamokoɓe go no yi ko hunde wotere ko façon yimɓe gootum on taban ko noon le ko façon yimɓe gootum sabu hiɓe hawti nodditagol humpitugol ko wirni andugol ko wirni ɗum ɗon hiɓe hawti ɗum kono ko noone ko ɓe gollita kon serti woɓɓe ko piyoɓe ceede ndara waylitinde hippinde fena hottoɗon fena woɓɓe ko cifoɓe woɓɓe ko windoɓe inɗe rewra nder ton calculji ani ɗiɗɗe kalfe arabu nde ɓe no mari limore kalfe ɗen alif ba ta sa nde ɓe no mari nombre ko waɗana ɗum ko gandal feerewal kañum kadi e ngal mari nafa e ngal mari lorra on ko so ngal ardanama kam mbilewga woɓɓe ko ɗen inɗe ɗen windere ko ɗum ɓe landorta inde nene oti e ɓe makko e ko nantata e muɗum ɓe calcula ton calculji maɓɓe woni ko yaaroɓe noon woni ko jangoɓe piiji sumunno uggino ɓanto famina faɗɗama ɗiwti wolanama ko woltako ngal oti rewri o ɗiɗo fof ko noneji maɓɓe ko ɗum waɗi woɓɓe maɓɓe no inniriɓe mo ɓe inde mum hitotoɗo on ɓe wimo kahin waɗowo ndaaro on ɓe wimo arraf gollirowo ramli on ɓe wimo rammal e gollirowo koode ɗen ɓe wimo munajjim wano noon sa ndaari golle maɓɓe ɗen e battane muɗum on a wiyay ɓe fof maɓɓe ɗawaɓe hawtude inde no selli sa ndaari mo ɓe noone no gollirta non wiyaɓe mo ɓe e inde muɗum hino selli idan ɗo hadis ɗo nunaɗo sa sallam ɓe humpiti en wondema yahugol ka nodditiɓe andugol ko wirniɓen ko hunde bonde
ko hunde anyinide ka sharia Allah ko hunde hulbinide ko hunde mande battane bondo fiyonnu sabu ko be bombe bonnobe sabu ko be nodditibe fenande sabu ko be wadube hore mabbe place Allah do wadi hore mabbe yerube Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko kanko tun hertori andugol ko wirne alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ko wirni kon ko Allah tun andi sina piji sedaji do hertiniri nulabe makko humpitugolbe dum kadi be andana hore mabbe kanko yetibe wano humpitugol nulabe sallallahu alaihi wasallam wondema Hatib ibn Abi Balta windi letter na bani Quraysh to jonni debbo onno ngelo bahimo fendo nokkel kaari mo yaade Makka wano di sahaba be wi yahe ha nokkel kaari on tawi don sonnaajo himo jogi letter jabo mo addo na jinna humpitibe na hunde ko Allah subhanahu wa ta'ala humpitibe imma humpitiribe nelgol Jibril yar yetobe ma humpitiribe wadugol tunge mabbe idan ko mula ben hay annaba ben anda ko yirni malaika be Allah be anda ko yirni ko yir ko Allah humpiti be o be andi goddo go kan ite sikke hadison no tindini wondema mo yahi ndaro enen dum do fo no wi kam en ndaro enen ko ndarobe be do enen kan no hawti den inde dum be do fo kala ko ti gollirta ko ndaro mo yahi ndaro hadison tindini wondema hara o yawtun o landi o gonginali few ayaya landi hommo yetti jawndi be wi mako sonnajo ma kaari mako biddo ma kaarijo mako bengoto ma kaarijo mo wonduda to mako biddo bappa ma on ko sifa be nadirta bengoto ma biddo bappa ma be dar sonnajo ma mo nanondira on onanta tay modum ma biddo ma mo famondira on kan der suudu stay sifa on hino der ton bena bantelo ko hakkille maada aadatan hino jaba mujarrad on landagol modon tun a ƴetti information on a arti a gollitirala e hunde a piyali a raɗaki a considéra hal tigi tigi sabu on yawgol ɗo tun landoyo ñoddi maɗa nin ka Allah lette maɗa ɗen ka Allah a jaɓantaki julde balɗe 40 andi woɓɓe no woodi ɓe ala julde ɓay woɓɓe no woodi yontere be ma lewru be ɓe yahay joni so lewru be oti yahay nde wotere est ce que haray mo jaɓanede julde la déjà hay uguwo makko sanction on timmali o yahi kadi o renouveli sanction o ugu ba on timmali o yahi o renouveli sanction o nde mo yaha ɗon laabi tati haray sanction makko woni bal temdere nogay hara ko lewru ɗum nde wottere o yahi lebbi tati ɗum ko balɗe 90 andi mo mari boni sanction balɗe jelu lewru timmuru kadi ga idan nulaɗo maki sallah sallam o jaɓantake julde Allah waɗantamo baraji julde makko ko julata kon balɗe 40 wuyugol o jaɓantake julde ko sunna on kako farilla on kako fow zahirul hadith ko fow sunna on wo farilla on wo jonno wuyugol o jaɓantake julde yarli awa wiyay awa ɓay jaɓatake hay so juulali la so juulali nde o nangitirte bakkatu angal juulugol so juulali o juula julde nden no waɗɗimo yo juulu nde e wore konko juulata ɗon ko baraji 0 kala o mara ko ni woni joddi makko ni sabu yahugol landoyo fiyon ɗum sabu o nangi laawol ngol o halkoto e mum sabu sakkagol mo o yiltira ɗelette ɗo honno woni halaku e makko on ton si o ari gonginde si o gongini ko wiya kon haray o naati e halakuye on so yahi tun o landike o ari haga dambugal halakuye o yiltiki halakuye on no nder gongingol mo ko uttugol dambugal ngal naata joni noon saddalli daria sabu sakkagol mo e ɗum ɗon o sanctionira ɗelette ɗo fiyo o accu yawgol mo landoyo
nona sabu ha woɓɓe kañum kan landoyo sabu neɗɗo no wayi wo no wayi hana no woodi toon ɗuuɗima fanɗi kono no woodi tawɗo no iwtiri ɓaawo makko tawɗo no considéri ko waɗata kon no hittini fi mum tawɗo kañum no andi oɗo ko e sobe woni haysko yarowo beere no woodi toon yarowo beere sifajo makko tawɗo no ƴetti fi makko so waɗi hunde kaari waɗi ne a tawi no waalanimo mo wakkili ken kadi waɗugol yawgol makka ɓe ko mawningol fi maɓɓe ko hollugol wonde ma hiɓe e soobe hay sa fiɓa kono ko ɗum feŋñinɗa ko noddugol jama yo yawka maɓɓe sabu ko anda kon neɗɗo yahata si wona ka hitti ka himmi ka moƴƴi ka wondi e nafa idan sabu ɗiɗo fuu Allah subhanahu wa ta'ala on shar'ini lettigol o tigi salagol jaɓangol mo julde makko nen balɗe 40 e hoore o nangitirte bakkatu mayre si o juulani e hoore ko juulata kon baraji ala ko sport o ne waɗude kanko on ɗon wa an abi hurayrata e gama e o neɗɗo ɗo abu hurayra radiyallahu anhu wa ardahu an النبي وإجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بماكي من أتى كاهنا كلوء أرضه تتود فصدقه بما يقول ربي فسأله فيه النوم سبهم واي أرض ورون كلانداد وتوا لندنو وغونغنا دون ويا ما وراء وتوا hito to ɗon no memmini hitagol muɗum hino wolude o nana ɗon o gongina ɗum o yaada e mum ɓuraɗɗoɓe man kaali o lanna be to wara kanko landi mo ari hitotoɗo fa saddaqahu o gonginimo bima yaqulu konko o wowli o wi hunde kaari waɗo yeyi woni ko moƴƴere woni ko bone si a fiɗi ɗum ko gonga haray a gongini hay sa wiyali ko gonga hay sa egganali goɗɗo fiɓugol makka ɓernde maɗa wonde makko gonga ko woli kon fiɓugol ma ɗum ka ɓernde no holli wonde ma a gongini ɗum ɗon raɗo make faqad kafara haray gomɗi o yeddi o hefordini bima unzila konko tippi ala muhammadin e muhammad sallallahu alayhi wa sallam honɗu won ko tippi en raɗo sallallahu alayhi wa sallam sharia allah on alquran on raɗo make sa yehi ka hitotoɗo ma a yehi ka ndarowo none no ndarirta non fou gal o rewrata ha o humpita fi ko wirni wo woni ko an landi woni a tawno landa o wowli ɗon goɗɗum a gongini ɗum haray a yeddi ko tippi kon e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam ko simple non allah wi qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah wi'u anda ɓe wonɓe ka kammuli ma ɓe wonɓe ka leydi hay goto e maɓɓe anda ko wirni sona allah joni an ya fiɓu kaarijo ko woli kon humpitugol mo ko wirni ko gonga a fennali ayaw a fenni ayaw mo fenni ayal qur'ana goto hara o fenni dina kan fof qur'ano na ɗum ɗo welilam mi jaɓi ɗum ɗo hawrana allah marsata ƴetti seeɗa acci seeɗa fop ko a accuɗo ko a ƴetta e fop أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض واتاك جبيرك الله وصفوينون كو كافر إذن فنو قول ما آية غوتو كو فنو قول ما قرانو فو كو فنو قول ما نلاد صلى الله عليه وسلم إكالا كو بهمبتي نون كو يالتين قول ما إدينا نون نون غونغين قول ما كو هيتو تو دون كو همبتو وون كو ndaro won woli kon ɗum ko sottugol bafal l'islam ngal yalta non hare ko ɗum waɗɗa non idan sen hiɓɓidiri ɗe hadiseji ɗo ɗiɗi ɓe jonna e honɗum wonde yahugol ngol ka ndaaroɓɓen landoɓe fii ko wirni hara a gonginali a tu landiɗa ɗum yahmi laara ko ɗum o wi'ata hay so ƴettata kono ɗum yewtu mi lando on landagol ma ɗon a jaɓantake julde balɗe 40 sabu ɗum ɗon
wallahi no ɗuuɗi e julɓe ɓen yahoɓe ndaaro bal no ɗuuɗi e nodditiɓe sunna ɓen yahoɓe ndaaro ka fonctionnaire ɓe haddis wala haraj ɗum ko diina maɓɓe non kanjulaaɓe so woni ɓe ɓittori piiji ɓe majjirama jawdi ɓay kamɓe mari jawdi ko majja no fanɗe maɓɓe mo yahata ndaroya hay wiɗamo o taw o yahu o wiyete naafi mi ƴettayɓe kono yomi yahu tun mi ndara honno o wi'ata on yahu mi yahu tun ma ɗon haysko 0,0001% hiɗa mari nder ton jaɓugol ko wi'ata kon yani ƴettugol considérugol fi ko wolata kon irragol wonde himo andi ko wirni sabu siɗa felliti 100% wondema o anda ko wirni a yahata fi honɗum haɗi awa ara ka ammin ma yaha ka njulajo ɗimmojo ma ma yaha ka baba ma landoɗa sayi ɓe wuri ma ka kotoma par ce que ɗa fiɓi ɓeɗo fo ɓe anda hay e hunde ɗum ɓe anda ko wirni oɗa hiɗa jaɓanimo fanɗukum e ɓurkum fanɗude ko ɗum waɗi si yahuɗa idan mo yahi daaro mo jarrad yahugol mo tun balɗe 40 o ala baraji julde makko nde si woni le o gongini haray o yaltini hoore makko ka diina nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam neɗɗanken yo rento yo suuko huwa yo ƴettu aduna o aduna ɗan gunɗan aduna jogoɗan hunɗan aduna ta jogoɗan diina waɗu diina maɗa kam sengo dow majjan si woni kanji ɗiɗi ɗi alondiri ko fanɗi o ko fanɗi ñoƴora ka diina muñoɗa aduna o sabu diina maɗa kan yadata tawya Allah o wi rawahu abu daud filli hadith on abu daud ko gote karam ko ɓe hadith walli fiɗo deftere marne kañum kadi daraja jano ka gandal sharia l'islam ka walli fande hadith o wi walil arba'ati hino wodani nayoɓe ɓen ɓe nayoɓe ɗo ko abu daud oɗo e imamu nasa'i e imamu tirmidhi e imam ibnu maja ɓe ɗo almami ɓe nayo ashabu sunan al arba'a to ɓe ɗo woni ko wiyete gandal hadith lil arba'a nayo ɓen siyama ɗiɗo ɓen lahuma ko imam bukhari imam muslim siyama nayo ɓen ko ɓe ɗo ɗiɗo siyama ɓe jeego ko ɓe ɗo jeego ɓe nayo ɓe ɗo e ɓe daɗi ɗo as-sitta o yino woday nayo ɓen wal hakimi yani karmu ko ɓen nayo jomiraɓe sunan ɓen wal hakim kañum imamul hakim kañum kadi karmu ko hadith walli fiɗo deftere wiyeteno al-mustadrak ko deftere nde o walli fi heɓɓitagol ko laawi imam bukhari imam muslim e hadiseje selluɗe taban kamɓe ɗiɗo na selluɗen fof woni ko ɓe windi ɓe walli fi no wodi selluɗe ɗe ɓe acci imma ɓen ɗon hewtano ɓe neɗɗo anda pijiɗin fof wama utitum min al-ilmi illa qalila ko yiɗa andi goɗɗum anda imma ɗe hewtano ɓe ma ɗe hewtunoɓe kono laawol ngol hewtiri ɓeɗen te ɓernde maɓɓe deeƴa no ton e nder worɓe filli ɓe hadis no ton sikkitaɓe no ton marɓe lo'ere kala ko tawno kon ko non wayi e maɓɓe ɗum ɗon kamɓe ɓe nadalka deftere maɓɓe haysi ɓe hungino hiɓe andi fi mum joni noon hadis no arda ɗo laawol worɓe ga ha hewtoya sahabajo o sahabajo har no jannuno tatto nayo jowo jeego sappo tawa sappo no ƴetti sahabajo goto an hendora laawol goto e ɓen sappoɓe hara e nder ngol laawol maɗon no nder ton lowɗo an wallina hadis on non accamo ɓay ko selli ko nda ɗaɓɓude a heɓi lo'ere goɗɗo ƴettira ga e ñeena yaɓo on laawol goo hewtingol mo e ñeena yaɓo on hara ngol laawol ɗon worɓe on ɓe hakkunde makko ɓen ko ɗiɗo ko tato ko nayi ɓe fof ko hoolaɓe nunɗuɓe deeƴunoɓe hunjande andi hadis on no selliri ngol laawol ɗon on ɗon kañum o fillo hadis on
so ndarirama ngol lawol ɗa himo loyi kono so ndarirama ngol lawol ɗa himo selli. Idan Imamul Hakim o wiƴƴiti hadiseje buy kankadi ɗe humpiti fimu hewtirɗe mo lawol sellugol bal wonde hara ko lawol ngol ko shart Imam Bukhari ma Imam Muslim ma shart maɓɓe kamɓe ɗiɗo mo ɓe maɓɓe no wanno shart hadis mo filloto on ko hadis tawɗo ko ni o sifori filliɓe mo ɓen no sifori ni no sifori ni no sifori ni no sifori ni kala hadis tawɗo yadali e on shart maɓɓe ɗon haysi ɓe andi fi makko ɓe nadatamo e deftere maɓɓe nden jon noon Imamul Hakim wiƴƴiti hadiseje goo o heɓiɗe buus selluɗe ken eɗe buyi goɗɗe ɗen harno yahde e sartiji maɓɓe ni kono ɓe wallifanoki ɗe o ƴettiɗen noon fof kadi o wallifi e deftere o winde al-Mustadrak ala as-Sahihain o winde yani heɓɓitande hadiseje heɓɓitade laawiɗe Imam Bukhari e Imam Muslim gandal ngal ko noon ko ya waɗu ha nokku goɗɗo kadi ara ɓeyda hoore ɗon goɗɗo kadi ara wonde sarha ɗum ɗon wono Ibn Hajar e ko wona mun karam ko ɓe hadis arite kañum moɓugol hadis on tigi ɓe tawi moɓama ɓe uggini e sarrugol Imam Nawawi en ɓe sarri hadiseje ɗen woɓɓe kadi ara ƴetta ɗen hadiseje e sarru mum ɗo yaltina figu won nder ton koni woɓɓe arata ko ƴettun ɗon janna hewtina jama on gadda sarengal koni mo ɓen ko ara waɗa ko wawi kon e hoore karam ko ɓen fof kañum hara no yurmodiri no torondirana du'a no ƴettindirana ngantoji e no du'ondirana hakkundeji muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala hara enen ka talibaɓe iftire ɓawma ewen ko noon hanne wawde ƴetten gandal ngal wakkiloɗen jangen teddinen karama koɓɓen toranɗen ɓe Allah yurmede e maɓɓe ƴettanen ɓe ngantoji e faljireji ɗi ɓe faljata ɗin o wi ɓeɗo njowo ko ɗoni karam koɓɓen ɗanayo e Imamul Hakim ino wonani ɓeɗo e kanko Hakim wallifiɗon ɗo wi wa qala o wi'i ɓawo o fillagol hadis mo woni addude on sahihun hadis on no selli ala shartihima e hewre sharti maɓɓe kamɓe ɗiɗo homɓe Imam Bukhari e Imam Muslim o wallifiɗon wi kanko ɓenɗanayo no filli hadis Imamul Hakim no filli on hadis ɗon kañum kadi kanko Hakim ɓawi o filliki hadis on o ñaawimo o wi hadis on no selli bal himo e sharti Imam Bukhari Imam Muslim sifa ɗen hadiseji on a tawa ɗe hewtanoɓe siɗe hewtunoɓe no yaade shart maɓɓe on ɓe wallifotonoɓe sifa ɗen noon hara hewtanoɓe o wi an Abi Hurayrata no wodani ɓe ɗon jowo eggugol e o neɗɗo ɗo Abu Hurayra radiyallahu anhu ka o wi'i eggugol e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan kala wo on arɗo humpitowo ndaarowo aw kahinan ma hiitotoɗo fa saddaqahu o gonginimo bima yaqulu e ko o wolata kon faqad kafara hay gomɗi o yeddi o heforɗini bima unzila konko tippi ala Muhammadin e hoore nulaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o hadis ɗo e o feƴƴiɗoɗa ko hadis goto on ko woni tun ɗo ino ɓeyditi honnu arrafan ɗa ko man ata kahinan ɗo man ata arrafan aw kahinan gotum e muɗum noon yoni woni ko arrafan on tun janta woni ko kahinan on tun janta sabu kamɓe on non fof e ko wona ɓeɗo ɗiɗo ɓe jantaka ga wono munajjim wono rammal wono ko nantata e muɗum ɓe fof e maɓɓe eɓe hawti nodditagol andugol ko wirni woni ko wirniɗi feƴƴuɗi woni ko wirniɗi arayɗi nde tawno ɓe hawti ɗum ɗon tawi inde wotere yoniɓe ɓe fof maɓɓe ko inde ɗen hawtidirante ko yeru tun ɓeydugol feññingol noneji maɓɓe ɗin wona sendidirgol ñawoje maɓɓe ɓe fof maɓɓe ko ñawore wotere koɓe bomɓe bonnoɓe ko ɓe waɗuɓe hoore maɓɓe e place Allah ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira ko ɓe wonoɓe sabu neɗɗo perde dina muɗum mijitemo jaɓanaka julde balɗe 40 baraji je laawimo ɗon hara waɓutuma goton Allah jaɓanalima baraji je laawima na fer noon si ɗuni 40 na fer noon si ɗum fillitike ko ɗum woɓɓe tawe Allah hara hunde ɓe luttira amilatun nasiba mankatano ka julde arayno ka julirde kono no ƴetti ɗum fof yeeɓi
yoliri haalaji bonɗi e golleji bonɗi e findeji bonɗi wallahu musta'an. Idan hadisaji en ɗiɗi koɗen goote arduɗe tun laawi settuɗi seeɗa. O wi wali abi ya'la ina wodani on abu ya'la oɗo kayen kan no mari deftere hadith ko karam kojo hadith no wodani mo fillorgol bi sanadin jayyidin tugande moƴƴere an ibni mas'udin eggugol e abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mithluhu sifa o hadith ɗo mawqufan kono kanko hadith on ko e ibn mas'ud haaɗi yani o hewtinaka e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam so hewtinama ton ko marfu'an himo towna hewtina e nulaɗo so woni o hewtinaka hare ko mawqufan o wiyete himo hanna e sahabajo yani himo darna ɗon sifa nongol konngol ɗo si sahabajo wowlingol hay so wi'a ko e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam o eggi hare ɗum ɗon ko fi hukmil marfu' sabu wigol mo waɗi ɗum ɗo o yalti dina ɗum alana an simple neɗɗanke ko annabajo on jogui ɗum ɗon imma ari ka alquran ma ara ka ɗengal nulaɗo sallallahu alaihi wasallam ka sunna maɓɓe so woni na ko egga e nulaɗo sahabajo wolata inna mo waɗi ɗum ɗo o yalti ka dina hara o heforni. Idan hadith on hayfi ko mawquf ala ibn mas'ud ko fi hukm al marfu' woni ko karam koɓɓen waɗi mo. Idan sen hawtiri de hadiseje ɗo ɗiɗi filloraɗe e laawi sertuɗi holla e wondema ko ɓuri fanɗude kon e lette yahowo ndaaro on ko tawde ko wongol o jaɓantake julde nden balɗe 40 ɗum ɗo noon hara o yawtun o landi yawgol mon o landoyo woni ko kanko yahi woni o nelu goɗɗo yahu landano e ɗaami woni o noddu téléphone woni o windu message o naɓi kala no wono o gerdi ha o landima o landana mujarrad landagol tumma landanede ɗum ɗon yalti anno bon haɗaymo ɗalaymo jaɓanede dina balɗe 40 si woni kan o gongi ni hay ko gongingol e hewre sikkitagol ni hare o yeddi ko ari kon e hewre nulaɗo sallallahu alaihi wasallam sabu hino waɗɗimo fiɓugol e hewre pellital e yananede wondema anda ko wirni si wona Allah subhanahu wa ta'ala si ɗum noon yeƴike e maɗa hara dina maɗa kan yeƴike embere nden yeƴande ɗon en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo famin en dina meɗen kan faamu selluɗo ono inana e gollitirgol en toromo laɓɓinan en finde meɗen nden yo laɓɓinan en dina meɗen kan o juutina balɗe meɗen e hawre dina laaɓu ka jaɓaka o waɗen natuɓe janna enen e mawɓe meɗen e dendanangal karmo koɓe meɗen wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.